Učimo Latvijan. Tema lekcije, kuhinjski pribor. Šķīvis. Tanjur. Bļoda. Zdjela. Tasīte. Šalica. Krūze. Šalica za kavu. Glāze. Čaša. Apakštase. Tanjurić. Dakša. Vilica. Karote. Žlica. Tejkarote. Čajna žličica. Ēdamkarote. Jušna žlica. Nazis. Nož. Sviesta nazis. Nož za maslac. Irbulīši. Štapići za jelo. Salvete. Salveta. Palikni šķīvim. Podložak za tanjur. Galdauts. Stolnjak. Katls. Lonac. Panna. Tava. Cepamā panna. Tava za pijarženje. Kastrolis. Lončić. Vāks. Poklopac. Tejkanna. Čajnik. Tējas kanna. Čajnik za čaj. Krūka. Vrč. Paplāte. Pladanj. Servēšanas bļoda. Zdjela za posluživanje. Servēšanas karote. Žlica za posluživanje. Griešanas dēlis. Daska za rezanje. Mizotājs. Gulilica. Rīve. Ribež. Putotājs. Pjenjača. Lāpstiņa. Lopatica. Kaus. Kutlača. Knaiblis. Kuhinjske hvataljke. Mērkrūze. Mjerna čaša.
Mērkarote. Mjerna žlica. Caurduris. Cjedilo. Sietiņš. Sito. Cepamā plāts. Lim za pečenje. Cepamtrauks. Posuda za pečenje. Maisīšanas bļoda. Zdjela za miješanje. Mīklas rullis. Valjak za tijesto. Virtuves cimds. Kuhinjska rukavica. Priekšauts. Pregača. Virtuves dvieles. Kuhinjska krpa. Sāls trauks. Soljenka. Piparu trauks. Paprenka. Burka. Staklenka. Konservu attaisāmais. Otvarač za konzerve. Pudeļu attaisāmais. Otvarač za boce. Apakštase. Galdauts. Lāpstiņi. Želite li zauvijek zapamtiti ove riječi? Posjetite FlashcardsLuna, kam i vježbajte ovaj i tisuće drugih špilova potpuno besplatno. Poveznica je u opisu.